1891 da Manipur se British ki mikha pole da na pon ba matam se da British sing na mikha pon ba se da mikha pon ba kwai khudong thi ba di ba gi leipak ki culture se dominate tawri ba kupai force tu na manghan na ba khon re adu konung da jagoi sabi le sangai leiram ne ba masi mantok bila tampham ne ba institution ne ba masi British ne jangkhai re sidu e ba jagoi sabi le sang le hen de ba adu da yawram ba kangbu ne ba tola sai ba kai na moi oja humna punchal laga Waheng Leikai si da Moirang Perva se sana ba ne ba lokum ka se masi da moi na ning thoga si kariem nei ba muban kariem nari si sauran kariem nari si nobleman kariem na ba ni leipa ke officer to si kariem na ba ni singkhu ba phatabu hele si thogi royal forces singduna feudal lords singduna palam ba awa ba do upani laira ba khamba gum ba laira ba sing si ge awa ba suffering am si da yauri ba sidai da social issue maya ma ba pukhale ba economic issue pukhale iya ba dine khamba du silang ba lai dine ba ina khamba ning daga lai hingna ba fono ra ko no thoibi si gi support phanga ini na ma yam ba tukhen chaw mi ni thoibi gum ba ama darkar oi hai ba sine ba tai ko society se da contemporary interpretation da yeng ka 1895 96 sida sana ba oi na lampa Waheng Leikai ki ma ji na yum lampa ta sana se